Bako le dadinggu takalada ate pata-pata makapiana ne acara pamaringi ate ne channel YouTube YKP Sumba Panewe Rejewa. To mandatarangi po nilina murnda Yesus Kristu mainda kata sembayang dengan petulu pagata awali para nyau amatua. Sembayang. O alam muri manina surga dana menawar kalulua mangka sampai atapia ni punutana lango kopo kamarawing kindandua mana mengedai salah bokal parawima takane menawar muri nalua lang takangge pamuyamang kama tilu tolek kama ni bina muri kamarengin ali na lunggu lima madingi petulu wali nyawa amatua karena tulu mangka karena menawarang ka ina menelimu parengema maponda lawe atatama mono kama waikungge mama kako tole kama iya buata limanggu ama rengi kimata bayama buut mersala bokala praima pengarna nama Yesus Kristu peneke sembayang amin. Oleh dadinggu ngarkua li namiori parengenda nelodo tade kewai wali buku renungan wasiat judulnya lungguina ninona yalla tade kewai wali surata uluna surata ka iyana paama Rasul Paulus kawuku aka iya mata aka touda dukini mata aka bulu na pakananu na bina nee kewai wali mata aka enen lungguina na lina nyuri parengen lunggu bainda kongge tilu tole kama samme mapa iya dengan ni yalla taka baenga kongge batarawinge aka potana taka woloka tikindu anda mono datarawi kinge ne Atena bakoladinggu patapa iya denga kona ata papa akanda tapodange mononda tapoda kinge ngau tanana ata atama kainda tolekana na lua pengunge tapodange mono inda ne ito ne nino nanda na ata papa aka lunggu baina ne aina na tupawe baina kowe mono ngarakua ata nali kaiwe ne aina kanyaka bawaiku ata atekiwe upa iya dengan ni yalla aina taka baenga kongge banarawingi papa wili kapota ndan dua ba deku kongge tekinduana mono nakawoloka ne pa iya dengan ni yalla eina pola beina we wa inge pa iya ndambiata atapia mono yalla ina we na yalla na tama kuwa na we ngaraduka kawodeka mono tole kana na atapia oro aina na podange mono inda ne ngau tana yalla apa wesi na dau kuai na ata ainana nyapa na ata aenga na apatue mono akarawa wene toleka asingira ainana ama tulisane surata imamat kawuku kabulu iya mata akaduada lunggu aina singirau orona neyowa muri yalamu singira oladinggu kanyaka daiki ata ateki kupaya dengan ni yalla aina taka aengana bana pakako ene parawi kapota mono nda kailana parawi pokala paingu
Nili na miori parengenda ne beina ne. Na yanda ia lara wukun na papande denganda apa bata pa ia dengani takani yala wali kalaki atenda mono indaki. Ia kidonge mono ia kidu lara papandewa inda bata toleka mangewal dana maka baka pota dana ne bata karawa we toleka asingira maka bata pakaku we toleka parawi pokala nda kailan nyaki do bata dongi ne toleka ba ia dengan ni jala paindana na pangkai dongi hito ne nino nanda meromba Allah. Amin. Maida kata sembahyang. O ala amama anin surga dana. Mapamalangi ne bina nee orna ni limu muri napamangewa lama ate mapapangeta ma. Ga inangu kama pa iya dengatakan ni yalla pampakako ene muri pam. Mama pa iya dengaku muri ga inam. Kama marongge kanta marawi kange ne pawili bokala da dua. Kama singirala wali kalak ate ia buata ia buata. Tuluma wai nyaumu amatua kama pakako kowe nilimu itole kama ia ata. Wala ama rengeki matabayama ngarna anamanimu Yesu Kristu papenenge tabaya. Amin. Ola dinggu nuka kinali namiori parengen dane lodo dabula kange like we subscribe mono pangindige paratungge para oleh da ndawadeka oro aina kaina bako ola dinggu tadana bana mono tamarenga denga bangene yekabe sumba bata talarange nili namiori nda moromba Yesu Kristu maringina